بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد بركات تري مجليان هاجر تبي أمها لوبيت ياخون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آده كم يكس رمضان مس ألقون منا الوداع كيام ميواني جايفة algon menna kommeves mimbaraka mi mai mativeri hewkamuge musun mi mai tarubavi madarsa in algon men nikunna duwas gaivvijji kamuge husas algon menna kurewamun ebade egotun ramdan mahaki rehik kahalaiche ingres boham mibuna marathon race amuko algon menna fennane tv takun erehuga baveri furtam fashakolo eha barakanwa namas race nimen carryvima den hisabun emmen emihaka lewnu emme bari lafa gadaya duwan eba fasha ehma algonu men ramdan mahaki wes efada gotakan algonu mege alukan batta koranche he mahe ehmima miyennani emme mai duwaswar algonu men mitibi fahudihage duwastowga adi ramdan maha alwada'u kiyuma algonu men tayyaroge mitibi ehmima amuko algonu mege terein fenna usul taka khilafa ramdan mahuge irakol algonu mege alkanta gina koffa den ramdan mas nime kola dairoga algonu mege alukanta maduwamun gos fanduwamun diumuge badaluga mi algonu men ihunavvureves boda ihunavvureves ginan alukamuga algonu men heda kuramvi duwaswar fahudiyage duwaswar ehmima egotun mi fahudiyage khassa kamuge terega Allah subhanahu wa ta'ala lailatul qadri vilere ade lavwafa miwani mi fahudiyaga egotun Allah subhanahu wa ta'ala lailatul qadri vilere ya behegotun kirit qur'anuge de maqamega bayan kurawafave Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani inna anzalnahu fi lailatin mubarakah hama kashorun timang ilahu subhanahu wa ta'ala e kirit qur'an bawa levvi barakat tari wegemba reegay muradaki lailatul qadr vilere hame gota algun men nan e lailatul qadr vilerege muhimmukan Allah subhanahu wa ta'ala bayan ko devumuge gotun Allah subhanahu wa ta'ala wani lailatul qadr ge namuga nota algun menna e surate bawa lawwafa lailatul qadr vilere ya behe gotun algun men mi emme midanna suratu lailatul qadri suratul qadr Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani inna anzalnahu fi lailatul qadr hama kashawrun timang ilahu subhanahu wa ta'ala e bawa levvi lailatul qadri vileregay mitanga e bawa levvi bunima ege muradaki koba ege muradaki kirit qur'an Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'an bawa lawwafa miwani lailatul qadri vilerega den algon menge hita arafana Allah subhanahu wa ta'ala tevis haru duhoge teregay kirit qur'an bawa levi ehmeja lailatul qadri vilere ki emme reyennun heyye ei ki hineva kamen heyye Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'an bawa levi kama lailatul qadri vilerega bayan kurawwa fawative e bavis haru duhoge terega kirit qur'an bawa levi wahakaya kommes warige fushu erume venun heyye egotun kirit qur'an Allah subhanahu wa ta'ala de marhalayaka bawale egotun furtama marhalayaki lawhul mahfuz Allah subhanahu wa ta'ala huriha takecce kainatuga wa huriha takecce e taketi ulene gota e taketi ge umra mihengos huriha sifatake Allah subhanahu wa ta'ala eta satega hare kurin Allah subhanahu wa ta'ala lawhul mahfuzuga liwafave egotun lawhul mahfuzun duniyege udugawa baitul izzaye kiya maqamaka Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'an efahara eki ekachaka bawale egotun ilmurin bayan kurbani mitanuga Allah subhanahu wa ta'ala lailatul qadri vilerega mi efahara mi bawale umaki mi bunewunu furatama marhalage bawale den ehmima algon men den efahuga baitul izzain Allah subhanahu wa ta'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hippula
tevis aharu duwahuge terege muddatuge terega muslimunna nabiyya sallallahu alaihi wasallam e dimawa kamaka guligen Allah subhanahu wa ta'ala ayatukun ayate bawalavva furiyama kore komege Allah subhanahu wa ta'ala mi eriya nandevwa famiwani lailatul qadrige namun emima kiris qur'an mi bawalevvi lailatul qadri vilerega ilmurin kommes waraka wahaga dakwa fe bohuri eriya lailatul qadri vilere kiuni kiwegen kamame egotun furtama rawyuga mi bunani vidaluwani ilmurin bayan kurawani qadruge maane ki algon men divehi bahum wessama arabi bahuge terein la fami qadar mi bas mi as wani misalaka eveni miveni miheki qadar wari miheke izzata sharafuge miheke ehmima eriye qadaru matiri fawati erege sharafa izza matiri fawatiye lailatul qadri eriya nandevige miwani egotun kurin algon tilawat kuri ayatu gas fi lailatin mubaraka barakateri mahigga barakateri reiga Allah subhanahu wa ta'ala ikir qur'ani bawalevi ehmima ekama riayako kamugamiman hame gota anibba ilmurin bayan kurawani qadru mi lafzu eba adeye ecce hanikурumuge maanaga eccege adadu manikuru nuwata adadu madukuru nuwata datikурumuge maanaga mi maanaga Allah subhanahu wa ta'ala ikir qur'anu gas bayan kurawwa fave inna allaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir ya wa yaqdir etaga qadru bayan kurin Allah subhanahu wa ta'ala irada kurevi alaka rizqu tanawas kurawai e huluwal devvai hama Allah subhanahu wa ta'ala irada kurevi alaka wa yaqdir e rizqu hani kurawwa hifahattavai ehmima e reyan e hani kurevi fawa re ge namum minan devuni e sobaki malaike bekalun eta baaru malaike bekalunne erega duniyege bima faaba wada gannawane muli bin malaikatun furalewegen wakam ilmurin bayan kurawani ein evves tankole nume waane malaikataku numewa ehingotaka bunanama muli duniye furi fiti baru famiwani malaika bekalunne ege sababun lailatul qadri kiyunu kamuga egotun algon menna timmana raweki algon men emme ginami humi danna rawu ade qada qadruge muraduga mitaka qadru mimana kurawani egoto algon men iradu kurawia e kalimage muradan algon men amura annana ehma mitaga qadruge maniki Allah subhanahu wa ta'ala kuriyan oin aharuga inga huriha kame Allah subhanahu wa ta'ala liuwa fawa huriha kame malaikatunna kashfu ko devwa reye ek Allah subhanahu wa ta'ala qadar kurawwa fawa kankan malaikatunna e kashfu ko devwa reye ei annan haru hinga huriha kame ehembe eriya lailatul qadri vilere mikiyuni adives eheni hen rawitan e buhuri eriya ki kiriti qur'an not Allah subhanahu wa ta'ala bawalevi emme mativeri emme qadar wari fikka mugawa kiriti qur'an bawale unu kiriti qur'an bawale unu riyakka mugawatiye lailatul qadri kigen wani adi anebba ilmwari e rega Allah subhanahu wa ta'ala erega alukan kura ahulweri erege darumaya sawaba hasil kura ahulweringe daruma emihunge qadar Allah subhanahu wa ta'ala mati kurawati emihunge daraja mativeri kurawatiye lailatul qadri mikiyani mi komme rawyaka balalika mugawina mois algon menna mi sahha maanataike algon menna bunawidane mi komme kamakum mes mi dalilu koddeni ade mi rege mativerikan erege maikam egotun Allah subhanahu wa ta'ala devana ayatuga mi bayan kurawani wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri vilere yaki kon reye kama meduga kalege faana anga devi kon kamen heye maneki kalege faana lailatul qadri ya be egotun Allah subhanahu wa ta'ala wahi bawa levumuge kurin evves ecce ekalege faana egi wada nugannawa Allah subhanahu wa ta'ala ekalege faana mi angawadi miga den lobet yakhun miga muhimu tankole Allah subhanahu wa ta'ala lailatul qadri ek kalima mi suratuga jehi jehigen bayan kurawwa fave amukun Allah subhanahu wa ta'ala badalunan gennawane bay fahara ege aslunan zikr kuruma fahoga misalaka kirit qur'anuge wahaka Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurawwa fa den e qur'ana Allah subhanahu wa ta'ala ishara kurawwa kam gwani nama badaluna men ben kuran
badal namuge muradaki asl namuge badaluga beenu kuram misalaka muhammad liyaniye kiyafa den inna jumla ga algona men komme faharku muhammad kenu bunan algona bunani ena ishinde ini gondiyegge misal komme fara mitaga mi ena ei badalu namaki ekutun allah subhanahu wa taala mi surat fatto mis inna anzalnahu timan ilahu subhanahu wa taala e bawalevi kirita qur'an ves nisbe kurawwa fawani badal namakum namis lailatul qadriya nisbe kuraw mattaka allah subhanahu wa taala tim faharu badalu name gennevu menneti tim faharu hama aslu e reege namun allah subhanahu wa taala takurar kurawwa fave inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr anikavis sama lailatul qadrige lafzu allah subhanahu wa taala takurar kurawwa fave anikavis lailatul qadri khairum min alf shahr egota ilmari bayan kuramani tafsir ilmari bayan kuramani allah subhanahu wa taala egota bayan kurawwa fami wani erege maikama mativeri kamuge sabun den allah subhanahu wa taala mitaga suwale mi kuramani wama adraka ma lailatul qadr eriyaki kiha mativeri rekam eriyaki kon rekam kadege fana angadini kon echettoy egotun ibn abbas ge arihun riwayat gave allah subhanahu wa taala wama adraka kalege fana angadini kon kamen heyye evni echeka behe gotun kalege fana khabar koddeni kon kamen heyye kon echen heyye migota as vikamugo wani nama allah subhanahu wa taala eya vidigen eya behe maalumat bayan kurawwan egotun allah subhanahu wa taala e suwale kurima amuko suwalaki insanun eya medu samalu kan genwa kam miweni kamaki koba heyye miweni kame hingi konta ko heyye tiaba mi hunna ege heyye migotan algonu me suwale koffi kamugo wani nama wagutu mihunge visnu samalukan mihutteni e suwaluge jawaba em allah subhanahu wa taala e suwaluge jawab de mutun e suwaluge muhimmu kama behe gotun allah subhanahu wa taala algonu minge samalukan gennewu mattaka ade egotam mi suwal kurawwa fami wani egotun dem yanani algon me lailatul qadri khairum min alf shahr lailatul qadri vilereyaki enhas massaru maniki enhas massar ein evves mahegga lailatul qadri vilere fada ehen evves reye nuwa aadage enhas massar evves medukendu menneti alukan kurum eyavvure heyokam boduwegen wareke enhas massaruge alukam avvure ere ga kura alukan heyokam boduwegen ve bain elmorin bayan kurabba gotuga lailatul qadri vilereyaki alugonu men mi ummata devwa fawa khassa ni'mate egotun bain elmorin bayan kurawa ehen ummattaka ves lailatul qadri vilere devigen veye namus ane ba ilmorin vidal gotuga alugonu men ummata khassa kameke kommes waraka bay riwayat toga ilmorin kommes warige balikash kamen hurikama vidalo e namus mi mahallu galgonu men zikru kurun emme rangalu riwayat taken ei egotun bay riwayat toga wagotun allah subhanahu wa taala kirit rasulaya ummatta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummattawge umurtan allah subhanahu wa taala dekke ihuge ummatta ege fahuge ummatta dengos algonu men mi ummatuge mihunge umur almenne bayinge mi ummatuge mihunge average umuraki gaagandaka fastolahakan ahar almennege nabiyya sallallahu alaihi wasallam surudaga wadagen iruga ekalige faanuge umur fulaki fastolas ting ahar hamme fadin abu bakruge faanuge umur fulaki wes ei egotun de ekalige faanu allah subhanahu wa taala ya mi dannawani e allah subhanahu wa taala e eheni hen ummatuge mistakunge umur diguwe faawi algumna ibayinge adam ge faana enhas aharu duniya ga heda korevi nuhu ge faa nuwasteka fansas aharu ket qur'anu ga wagotun heda korevi ehemima umur diguwa kamu goni nama alu kamuga e heda koran libe fursat e baginawegen e bade den allah subhanahu wa taala eya vidigen allah subhanahu wa taala alugonu menna mi devwani enhas massaruge nuwata alugonu men muli umuru duwahuga muli umuru duwahuga alukan kuruma effada reyen allah subhanahu wa taala milavwani alugonu men mi ummatuge mi hunge umuru kuda umuru alugonu menge kuru nam ves madu amal take kollagen
isvediya ummaittoge mihunna evvaruge nuwata eyavvure mativeri ajure algonu men nan hasil kurumuge niumen Allah subhanahu wa taala devwa famewani ehem wegen Allah nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurwani erege heyokam mahrum wejje miha huriha heyokamakun mahrum wegen hingajje ehem algonu men mikama khas samalukam ebden evajje egotun ibn Abbas radiyallahu anhuma vidalwa fadain ereyaki erega kura alukan addi hatin ahar maniki inhas massar medu kendu men neti alukan kuru algonu men muli umur alukamuge no mi fana kurani algonu men terein emme aluveriyaves gaigada enage umurge 10% ot 10 insattawar enami alukamuge mi heda kurani den enun kantattan eheniyen hajettaka enumes duniyavi eki kankam furiha makurmattaka enami heda kurani ehemi algonu menna vaana kamennu muli umurudo emme alwari mihunna ves vaana kamennu eiki namas mirege heyukan algonu menna libichekamuga wanina ma hisabun algonu menna medunu kendi addiha tin ahara maskole wanden algonu men medunu kendi alukan kuri mihage sawabu algonu menna eba libigende ehem wegen algonu me mi rege mi mativeri alukan ad algonu men eba jehe hasil kurma dem mirege khassakamaki lailatul qadri khairun min alf shahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr den Allah subhanahu wa ta'ala mi algonu menna mi angawani khabar kurwani erega malaikatun faaba wada gannawa duniyege bima alme kurimes erroyega bayan kurawwa gotunnama muli duniye ekkum malaikatun furala adi hame hemme waram muhimmu malaikatin ade war ruh muradaki jibril alayhi salam bima faaba wada gannawane eduwahuga bima faaba wada gannawane eduga jibril alayhi salam algonu menne ibinge jibril alayhi salam ki nabiyya sallallahu alayhi wasallam suwaruge wadagen fahum ekalege faano bima faaba wada gennum wani medu kendigen usfa e aikiga amekan ekalege faano mi bima mi faaba me wada ganna wani lailatul qadri vilerega ekalege faanaki mai mativeri malaikate huriha nabiyunna waki nabiyya rasul algonu men istisna women neti huriha nabi bekalun nashay rasulunna wa Allah subhanahu wa ta'ala ge wahi basfulu genes devi jibril alayhi salam ekalege faanaki adam alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala khalqu kurevvi manzaru deke wadagen nevi bekale ekalege faanaki lutu ge faanuge qawmuge mihunge ra Allah subhanahu wa ta'ala ge amur fula bandun jassawalevi kalege faan malaikata adi jibril alayhi salam adi ekalege faanaki nuhu ge faanu qawmuge mihun garo kurevvi Allah subhanahu wa ta'ala ge amur fula adi hamay hemme ekalege faanu aslu sura fuluga feni wadagatum nabiya sallallahu alaihi wasallam feni wadagan e feni wadagatumaki Allah subhanahu wa ta'ala ge min ayatihi al-kubra Allah subhanahu wa ta'ala ge bodeti wegen ba bayan kurani hekitakuge terein hekitakege gotuga Allah subhanahu wa ta'ala zikru kurawwa fani nabiya sallallahu alaihi wasallam livada gennevi mativeri niyomatege gotuga jibril alayhi salam aslu sura fuluga ekalege faana feni wadagatum isra mi'rajuge hadisaga adi ekalege faana emme foratama wahiyagen wadagen nevirugois ekalege faana aslu sura fuluga jibril ge faana feni wadage muli udares lobetiyaku baddalafa ekalege faanuge hashikolun dismukolun eta warai ekalege faana libodigen ve ajabun furigen waane manzareki ade e ruh e jibril alayhi salam eduhuga mifaba wadagen nawani Allah subhanahu wa ta'ala niya kande eluvvi emme ha amuru fulutakage e malul kurimes zikur kuri fadain eduhuga Allah subhanahu wa ta'ala e aharaka Allah subhanahu wa ta'ala kandalu wafa minbar kurawwa qadar kurawwa fawa huriha kame malaikatu nan Allah subhanahu wa ta'ala kashfu koddevwan eveni mihaku ufamwane miveni mihaku Allah subhanahu wa ta'ala marugennawane eveni mihaka Allah subhanahu wa ta'ala miveni rizqe devwane eveni mihaka Allah subhanahu wa ta'ala eveni miveni dariyaku devwane mi huriha kamako algun menna kihenetto ingeni anna haru algun menna Allah subhanahu wa ta'ala minbar kurawwa fawani kun kametto niyomatetto nuta niqmatetto
Allah subhanahu wa ta'ala algonumge maru liwa fawaneto nota Allah subhanahu wa ta'ala enun heyokame nota enun algonumenge nazaruga nubakame Allah subhanahu wa ta'ala liwa fawane kame algonumenna eggotakavves nege ehmima mi algonumen Allah subhanahu wa ta'ala birveti uma fikuru kurmal libe algonumena ranuge fursate mi fursateki Allah subhanahu wa ta'ala emmeha huriha hikumet teri Allah subhanahu wa ta'ala mimwar fulutaka amur fulutakagen erega faba wada gannawa huriha malaikatun adi hamahimme Jibril alayhi salam den Allah subhanahu wa ta'ala mi wahi kurwani salamun hiya aslaki hiya salam hiya mita maniki ereyaki salam ereyaki ege zaatugo salam salam etterikan genwa reen ereyaki Allah subhanahu wa ta'ala khabar kuriya gennawa famiwani salame ereyaki salamun hiya salame ereyaki maneki muli reyaki eki ekigavs aman aman kama salamekkan libigenwa reye bayin ilmurin bayan kuravwa gotuga ade huriha shaytanum erega bandu kurege man evve shaytanen nuane kom insanaka Allah lavwa fawa nuba waswas ngen lavwa fawa qarine niki shaytan was duradan kam bayin ilmurin bayan kuravwa erega ehmima hatta matla'il fajr Allah subhanahu wa ta'ala fajruge alikan faalu wanden Allah subhanahu wa ta'ala egotuga e salam ekkam matiga algonu men e balavva mifada mativeri barakateri reye ereyaki den suwalaki ereyaki kon reetoy algonu men nabiy sallallahu alaihi wasallam irshad devwa fmoni ema taharraw laylatul qadri fi al-watri من الأواخر من رمضان من عشر الأواخر من رمضان تيابامه ليلة القدر ويليره هودا مسك كراشه رمضان مهوجه فهوديهاجه أونهيري ريتكم إيكو تو علومن نبينجه باي رواية توغا نبي صلى الله عليه وسلم بيان كروا فوي إني أريد ليلة القدر تمن كليجه فانا ليلة القدر دكه بيجنبيه ثم نسيتها أو أنسيتها nanti man kalege faana ege ilmu Allah subhanahu wa ta'ala handumanati kureviye ema den bayan wegen bagutuga komme sahabin takege araru nota enum bes kamegge terega ikalege faana ilmu netigen diyei Allah subhanahu wa ta'ala ufulla wa fwani namus mi heyokame egotu komme svaraka ike ilmorin ge rawita tafatu fave nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis ko fa riwayate ge asove timan kalege faanu erege fatihuga sarida jassawani konti man kalege faanu deke wada time bimuga fena adi veliga timan kalege faanu ga nikkuri fulu sajida jassawani ko deke wada gen nevime ege terem bayin elmore gotun Abu Sa'id ge faanu vidalwani ei 21 vilere kama Abu Huraira ge faanu vidalwani ei 23 vilere kama hame gota Abu Bakr ge faanu no adi hen sahabiyon Abu Bakra kiya sahabiye e sahabi mi vidalwani ei fansavis vilere kama egota eki riwayat bay sahabinge adi tabiinge ijtihad bahuri adi hamahemme emme gina ilmuri mi bayan kuramni ei hatavis vilere kamuga ei hatavis vilere kamuga namme sahha magun sariha gotaka algon menna bayan wegen nei hatavis vilere e mi aswa riwayatugos ilmurin bay muhaddisun hadisun warin kommes warakan ege sanaduga masaluri kama vidalu namas gina ilmu warin adi hamahemme hadisegga sarihako ereyaki miwani reke miwani adadegge miwani vilereke bayan kurawwa gotuga miaswa miwani hatavis vilere ehmima warak gina ilmuri bayan kurawwa gotuga ereya vun emme gaikam bodu ereyaki ei hatavis vilere kamuga namas egotun bayin ilmuri vidalu gotuga ereyaki algonu menna eige nuare egotun kurim samalun dennoy Allah subhanahu wa ta'ala nabiya sallallahu alaihi wasallam ge ki bayin e ilmu ufullawa famiwan ilmuri bayan kurabani algonu menna rahmata kattakai lobeti akun nikam visnawa algonu menna lailatul qadri vilereyaki kon reyekkan algonu menna ege kamuga wani nama adi ere kon reyekkan egi hure erege alukan algonu men nokuri nuwata algonu men farwa kudakuri alukamuga nuwata algonu men Allah haram kurevi kame kurani ehveji kamabanya erege heyokan
algonu men mahrume adi algonu menna e kurimatiwa gellum adi Allah subhanahu wa taala ge nurus sevun ma boduwegen ve ere yaki konre ekkan sida algonu menna neege Allah subhanahu wa taala ge wajhuful adagen erega alukan kuruman algonu men masakke kurmavure adi anibba ilmari vidaluwe laylatul qadri vilere komme arakus errein anerya badalwe komme yakas algonu men emme rakka terikan bodu gotaki algonu men ere hodu mattaka fahu dihage huriha reeg gaves adi khassakun onahiri retoga algonu menge alukantan ituruko algonu masai koro den erege alameteki kobahiye egotun erege alametaka behe gotun bay riwayetan ebohori ade ere fatihan alive ville iruga evves dojjen hunnane irakuwe aadaage minbaraka finhunu min hunna reke egota ki riwayetan ebohore adi baye mis mi hunge faratun enumes eki wahagatan aswe ere ge duwa hoga maneke ge kuri duwa hoga e duwaluge wagutuga iruge alikam wara gadawane anebba eku bunagutun nam regandu waran alikam gadawane mikota eki wahagatan ebadekeve mi algonu men assu muhimmu kamaki erega kommen algonu men udu bala fanota algonu men udares bala ekan algonu men qur'an kamenete erege finihunu min bala mikota kanta qur'an kamenete algonu men balambi alukan korevet alukan kofa masale alukon kon nimma ere khatam khalas bima den algonu men ifada manzar fenija algonu men ummeedu korevidan algonu men laylatul qadri vilere hasil vejje kamuga ehennuni gine faharan algonu men alukamuga farwa koda koreven ehima erega kurani kon kametto kon fada alukan kon kahala alukan taketto algonu men namadu gine ginain algonu men ituru kurange bajjehe re alukan damu namad tarawis namad wes algonu men ituru kurange bajjehe kirit qur'an ituru kurange bajjehe dua kurun gina kurange bajjehe zikr kurun algonu men gina kuran jehe egotun aisha radhiyallahu anha nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi dannawani timan kalege faanu timan kamana ya timan kamanaya laylatul qadr vilere ki on rekan egicciya timan kamana kiyani kon duain heyye de hisabu nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis qur'ani quli kamana vidalwashe allahumma innaka afuwun Allah subhanahu wa ta'ala iba ilahaki gina gina infafu sawa ilahe tuhibbul afwa adi iba ilah subhanahu wa ta'ala iba ilahuge alutakun hibai fafu sewma lobi kurawme fa'fu anni adi timannage fa'fu sawade wash nota jamaataka kuranya fa'fu anna timammenge fa'fu sawande mi dua gina ginain kuruma nabiyya sallallahu alaihi wasallama algonu menna iltimas kurabba fave adi ege teriturumes algonu men etan eta bagaru hewkantake kurai bajje algonu men emege hadisun anneruga idha dakhala al ashru fahu dihai wanuma ekiga nabiyya sallallahu alaihi wasallam shadda mizarahu ekalege faanu kamaru warugade bandlay maneki majazi gotun alukama tayyaru wada gannawa wahaka wa ahya laylahu adi e duwastakuge reetahuga ekalege faanu hela hunnawagen alukamuga heda kuravvaye wa ayqadha ahlahu adi ekalege faanuge ahulum mes alukan kurmattaka nangaway nidafa obba nangaway Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwa qu anfusakum wa ahlikum nara tiyabami ngamil nafstaka ahulum narakage alifanu salame kurash ehmima egotuge matin alugomen daane ema waram muhimmuka men nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa fani erege heyokamum mahrum wejje miha huriha heyokamakum mahrum wejje huriha heyokamakum mahrum wejje ema hamegota hadisigas menani man qama laylatul qadri imanan wa ihtisaban laylatul qadri vilere Allah subhanahu wa ta'ala ya reyalukan kurimiha iman kamaiki Allah qabul ku Allah iman wa haluga adi Allahuge ajura ilahuge wajhu fulage Allahuge ajuran adagen wa haluga ena alukan ko femiha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi Allah subhanahu wa ta'ala ena isfe goswa wa fafata fussawan alun du'a ki alun munki hewbas aduha hewbas qabul kurabba baikamuga Allah subhanahu wa ta'ala lavva adi laylatul qadri vilerege mativeri niyumai adi mativeri alukan kurumuge niyumai Allah subhanahu wa ta'ala devva fa wa alunge terein Allah subhanahu wa ta'ala levum hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.